Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan ka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa guys ay ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan ka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung kagayem. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan na napaulwan. Nakasukmon. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Ilaki di ba kay? Ilakman gumatang iti yelupin nga itunaw. Naimas aday talakay. Gumatang kanto pa yun ay tinateng. Ta isagpaw ta day tagatanga mayelofin. Uwan ba kay? Naimas kan nasustansya na ita. Lolo, gumatang kay ti hotdog kanto sino. Ay na, manikano, ti kanayo na frozen food na paok. Makanadal iti salunan. Pudno ti kuna ni lolom apok. Makaala tayo iti sakit no kasta kanayong. Kat no agsakit tayo, maospital tayo. Kat no maospital tayo, makapaladingit apok. Saan, Lola? Makaparagsak, taado ti umaya gagayam. Adu pa'y ti yugda amakan, kasi ti cake, hamburger, chocolates, kan candies. Anya? Kunayo anapan lagi matang itatangin ti siday di ili. Ngam awan mo tananang. Mas daawak Inaramid naman nga tan, jay kagurgurak nga aramid ti awan nakem na. Na? Hello? Is it me you're looking for? Nabardag ka man ang tatang. Kunak to, I paikad. can see your eyes. I can see it in your smile. Manan. No smile ko na akit, umisam kayo amay. Siyak, Lolo! Makaismak! Kay kayat ko nga minuag kan kanta kayo, nagaragsak. Punaw takot na mapawag. Happy. Don't worry. Be happy. Alam mo to ikit din, deta pinalingkim ta, luto kon. Masuro na klaunay kun ka. Ito yan. Oh, makapasuro. Yan. Ala, tulungak mo ito ni Nanang, tapno mabiti trabaho. Lola, dua talangan na nabati dito, iso nga, agkanta ka manan. Ay, one about. Happy together. Agkanta kao niti naragsak akanta. Di kanton malipatan. Una to'y puso. Nagmayat! Oray awanak kenam.
tititunggal alda. Mayat, Lolo. Oray may saap to paye. Mayat may titsuram, Lolo. Analami is bangka. Just kay gipurwak damutan iti kasirola apa. Iso nga sardeng ako nga kanta. Sayang, Lolo. Kay kayat ko pa'y mat. Mala, mapantan ulit sala sa pao. Sa andaginatang ko nga ay ayam mo. Umay ka! Ito, tiginatang ko kay ayam mo, Apo. Yo-yo! Nagpintas, Lolo. Amom kalimot lang ay ayamay. Amok Naglaing ka nga sa manamok. Alaman, kita mano kasanaw kay ayamay. Kasti, Lolo. Impatulid mo ba't nandita swilaw? Lolo. Agtulid ngamin daytoy. Ngamin, patpatulid daytoy. Kastuloy na po. Ipakita ka no kasanaw ngay ayamay. Kawi-kawan, kasawi mo. Naikawi-kawan, titalina. Ipurwak ko akas taon sa ko si Pawan Merla. Itama? Wow! Naglaing ni Lolo. Sige pa, Lolo. Wow! Naganas. Syakmat, Lolo. Surutam tinaramin ko apaw. Lumayan. Lolo. Sige. Ipurwak ko akas toy. Ay, nagtimogin ko. Lapuntramat at timogin ko, apaw. Sorry, Lolo. Ipababaklangan nga ipurwak. Madimat. Ipatulid ko lang, Lolo. Patulid mo't lang, data. Alya. Intun mausawan ti amam, kasaritak itinalapat. Tunggal la ket rumwar, ket sumangpet, nakasukmon. Sana bali nanang, saan mo tamang kibur ni tatang. Nakaragragsak, tunggal nakainom. Kasla bagtit tunggal nakainom. Saan nang amuti lubong na? Amunan to pa itinagawitan na. No saan ako mga amo tinagawidan na, di sa bali ko maabala iti sinirek na. Iso nga amo na ti pagtaangan na, nanang. Ay basta, kasuron ko ti tao anabartek. Dugyot no mabartek. Saan mait? Amo ni tatang tinarukit kan na dalus. Inyo nagnanto pa iti sapatos na, nga oray kapitpitak. Ngamen, awan panunot ken nakemnan no nabartek. Oray na itan, nanang. Lolo, anya ka ditiraman ti arak? Ay ko Layan masangwais. Napaet ti arak, apo. Kunan ni Lolo na imas. Isu siguro akay kayat na. Salmay na po. Laira na lang ada ng pasyat kanyak.
Kababain mo tano paayag. Nangaruna ka di talanga ang kita kami. So, go! Makaparagsak pa yan ni Lolo. Una po. Isong araw na naragsak ka. Apay ngay, di daduma na bartep kat, nauyong damat. Pumatay dapay. Da kayo kat, saan kayo mata pumatpatay, Lolo? Ay, wala na nakakam kan panunot ko, apok. Dagas, di pumatay. Masapol ano nakainom di tao. Naragsak kan nadungaw. Isugaya man naragsak ka na dungo kayo, Lolo. Yawa na. Papintasan na pati boses ka. So, kayat ko tagkanta no nakasumunak baset. Mapantan yung seven seas. Mapantan yung seven seas. Nagmayat, Lolo. Mapantan yung seven seas. Delikado man ay. Isardang kontak kanta. Tamang ano, ang diso iti ulok ni Sumarno pa na kay Barsak ikat si Lola. Ita, talimpiw ka. Agsarita taman, Pedreng. Apay aya ba kayo? Mabalin ka de. At talikodamon ti arak. Kasano, no naira na magmagnaak. Kita na nakitak di tanga arak. Tumalikodak kitlen. Eh, di pa ikat agsubliak manan ni tinagkapuak. Anya. Kayat ko asawan, lipatemon ti arak. Kasano ang malipatak kat di kan tupay malipatan bakit? Langgong ka mo ta talaga. Among bakit? Di tao nga danakam na amo na kontrolin ti inuman na nga arak. Nagsao, tay adanakem na. Talaga mait nga danakam ko bakit? Tano awan nakam ka, saan ka kuman nga inasawa? Anya? Bakit? Rumarak. Papanamaya. Inakitaan tayo ilakla ko na akal din. Nay, kita amang ano, maulaw kan tumanon nga agawid. Kasta nga minti aramid mo. Tunggal rumor ka, sumangput ka anak kainom. Naira na lang nagyapagteng, bakit? Lolo, sumuro takmat. Ay, saan na po? Delikado nga minti lugar na papanak. Apay delikado, Lolo. Adag kilaw iti ubing ijay. Ha? Isawasan kan ka umaywag. Mabitak mo lang. Mapanakaw. I'm home. Anybody home? Ay, sus. Naita, una yan, aging lis manan ni tatang. Amok ti kasarunulay ta nanang. Anya? Tunggal makasyat ni tatang, aging lis ka nagkanta. Sa padaanan niyo. Please! Release me, let me go. For I don't love you anymore. Don't love you anymore. Taropa! Please release me. Let me go. No muna, taulit-ulitan na. Apa nga, kinalgagam tulong mo tin ba?
Dahita ti may parbang iti ulaw akasken ka. Apay, kaya mo ti ma-release. Ha? Sige, i-release kan dito'y balay. Anya? Ayaw na dahil talbakay. You will release me from the house. Agulimot ka man ulaw. No kayat mo, ingka gumatang iti kasaritam, ulaw. Lolo, kayat ko ngagkanta ka, nagmayat ngamin. Sikalangan tagkanta po. Tano sakit palapalan dak mo iti kasirula. Anya? Kan awan power ko itangag kanta. Saan ngamin anak kagasolina dayta, apo, iso abay amon. Gasolina? Ano na nga iti gasolina, Lola? Inoman na ah. Ha? Apay, inuman ti gasolina, Lolo? Wala. Matay ka may inuman ti gasolina. Di mo patpat yan ti bagbagan ni Lola Mapok. Tadi na amo ti sasawin na. Sa anak gaya man nakagatang iti daytay pagpaimas iti sidain bakit. Ingkabit gumatangan dita store. Mabitla nga raw tayo nagtumaray biit iti salap-salap. Iti kasta na imas ti maluto sidain. Ay gumatang ka man gayam iti palaman. Naimas mo't lang ti tinapay, no adda palaman na. Daytay nga gatgatang akanayon, dajay na dajay kasjay. Jay. Ay, namok na jay bakit. Sige, inakaw, takno, may lutok mo tanti sidain. Darasum Ay, no, ano tiyang gatang, ay, saan ko maapurate? Aglak-lako no pila, gore ka. So, di nakapuraan unay bakit. Unay mo na itan. Siya pare. Siya ka mo na, siya. Magsatag tayo man, magsatag tayo. Pare. Saanan, ang dandarasak. Ay, agsatag hidin. Agsatag hidin. Ikaw lumikli ka pare, sayang mat karga, kiti barsaw, parang ka. Sayang magpasa. Ay, ayatin na ka, pagpating na ka pare, sumay, sikulit oy. Siya tayo. Agtugaw kami. Siya tayo. Ay, sige man langan. Tapno, di umadit ko na. Kasta, bayat na ta. Ken, puminot naman, di ka apulutan. Wala. Nagdagdan, naimas na, special. Naimas na. Maalawan. Naimas na. Tapno, awan mati, may magbagayaw. Yes, kay. Ay, masakit din si Mukmaul. Ayaw na nasan. Nagigitumat kamay. Tataw. Managpilit. Diyak pa'y naputanay. Adak mo't gaya man dito batog ti balay. Ay, unay daytan. Awan kan, Pedreng. Nakasukmon ka manan. Hey, mas sila ay wakay. Pinilit dak mga man.
Kababay na ano pa, yung ginagit nagsasayada mo tatatao. Idakas na nga rod, kat saan mo nga amo ti agpatingga, aging ga di ka maulaw. Relax, bakit? Happy lang. Walang personalan. Walang tawan ba't ti kalaban? Sika ti kalaban. Oray na itan, bakit? Siya pa yamang dungdungok ang kati kalaban. Ay, oray na itan. Lolo, agkanta kayo kitin, may mayat. Saan ka nga gungungot, Lola? Ngagpaiso na nang. Awan mo lang maramidan na taungot niyo. No, nakasyat ni tatang. Kasarita yung tulangin, itong mausawan basit. Diyak mo dita amam. Ay na. Ay na, masurunak unay iti kasta agalad na. Agasam day ta, ibaon mo amapan gumatang saan na sumangpot. Hoy, si kalalakayan, naluton. Diyay sagpawan kuma, pagpagatang mikin ka. Mga kaya. Nanang, anusan yawn? Ta saan mo't aloko ni tatang? Saan akibor no nakasukmon? Naragsak lang. Nagsingpot ni tatang. Nakainom man wano saan. Tinagdiprensya na lang. No sana nakainom ta medyo naulimag. Ngam no nakainom ka naragsak lang. Iso nga awan parikot na nang. Ay, unayin ayana nang kaw. Anya nga awan ti parikot. No nakasukmon ki de, talaga nga ulaw. Nitan kagayem tinagibusan, ti pakasaritaan tayo ditoy. Unay na itan, kaka. Adaanan, dahil iti sumarsaruno pa ya pakasaritaan, diti programa tayo. Unay na itan, kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipon, iti Triple R Productions. Isang sagot ka na kayo, ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay na itan, kaka.